U srcu spokojne farme smještene između blagih brda i prostranih livada, tasa prasa provodi dane paseći na bujnoj zelenoj travi. Pored njega je bio Iljas, živoštene sa neprestano mašućim repom. Bili su nerazdvojni, istraživali su polja, jurili leptire i sunčali se. Farma je bila živo mjesto ispunjeno smehom i kuckanjem pilića. Mačak brkomudrim očima patrolirao je štalom, dok je magarac Bajdi strpljivo stajao pored ograde. Dečaci sa farme su obožavala Tasa i Iljaza, igrajući se sa njima svaki dan, hranili ih poslasticama i smejući se njihovim ludorijama. Svakog jutra, Tasa je mogao biti zatečen kako ležerno žvače detelinu, dok se Iljaz juri oko njega u razigranim krugovima. Dvojica prijatelja bi se često pridružila djeci u igricama radovanja i prijateljstva, njihova radost bila je zarazna među svima na farmi. Kako su dani prolazili, Tasa i Iljaz su postali omiljena ekipa farme, a njihovo prijateljstvo simbolizira harmoničan duh ovog mjesta. Bilo u hladovini hrasta ili u izležavanju pored bare, njihova veza među sobom i drugim životinjama donosila je toplinu i sreću svima